Om Swastiastu. Inggih punapi gatre alit-alit dumugi statekena lan rahayu nggih. Kecunduk sarang Ibu Tari ring pembelajaran bahasa Bali. Ring rahinane mangkin Ibu pacang latarang materi indek drama Bali. Sedurung lanturang materi, Ibu pacang mah bahang tetujon pepelajahan rahina mangkin. Sanika pertama, sumangdina alit-alit teh uning tegas drama Bali. Sanika pengkali, mangde uning soroh-soroh drama Bali. Sanika peng 3, mangde uning ceciren drama Bali. Sanika peng 4, mangde uning serana saning wangun drama Bali. Lan kaping 4, mangde uning unsur-unsur drama Bali. Punapi alit-alit, sampun saya melajah bahasa Bali. Yening sampun ngiring biar sayang materi puniki. Tegas drama Bali utawi lelampahan. Napi nike drama Bali? Alit-alit teh pasti ke sampun nanganin mirengang drama nike nggih ring bahasa Indonesia ketah nike wenten drama Bali inggih punika karya sastra indek kauripan manusia sani medaging bebaosan ri sejeroning para pregina tur kesolahang ring ajeng para pamiarsani nganggen basa Bali. Jadi, drama Bali adalah karya sastra yang menceritakan tentang kehidupan manusia yang berupa dialog atau percakapan-percakapan atau adegan-adegan oleh para pemain atau tokoh dan dipentaskan di hadapan para penonton dengan menggunakan bahasa Bali. Drama yening manut bantang satu kakepah dados kalih. Inggih punika sani medaging cerita indek folklor. Folklor punika cerita rakyat sane sampun mamargi, sane sampun pinake tetamian. Sanika ping kalih satu sane medaging indek satu anyar reritan para pengawi. Nah yening manut wangun drama kakepah dados kalih malih. Inggih punika wenten sane merupa wangun tragedi utawi medaging wicara sosial lan komedi utawi satu bebanyolan. Lantaran Ibu ring soroh-soroh drama Bali nggih. Drama Bali kakepah dados kalih. Inggih punika drama Bali Purwa utawi tradisional lan drama Bali Anyar utawi modern. Sanika pertama pacang telatarang Ibu indik drama Bali Purwa utawi tradisional. Drama Bali tradisional akeh nyeritayang indik kawentanan ring puri utawi istana sentris. Drama tradisional puniki akehan medaging gending utawi tembang sinambi mesolah tur ngangge gong utawi gamelan. Puniki wenten cihne utawi ceciren drama Bali tradisional. Sanika pertama lelintihan satwa nenten ngangge teks. Naskah drama ring drama Bali tradisional nenten ke surat. Dadosne para pregina sampun uning lelintihan sane jagi kesalahan nggih. Graris nenten ngangge sutradara. Nah, nenten wenten sani mengarahkan satwa lan para pregina punika. Busana sane keanggen inggih punika busana adat Bali. Raris tabuh sane keanggen
tabuh Bali tradisional. Minekadi gamelan utawi gong pinake instrumen. Basa sane kaanggen basa Bali miwah basa Kawi. Kaping 7 daging cerita ngeninin indek kahanan puri utawi istana sentris, wayang, babat, parwe, miwah sane siosan. Lan kaping 4 genah masalah nganuten ring panggung tradisional. Imbe utawi contoh drama Bali tradisional. Sanika pertama inggih punika Arja. Alit-alit deres cinga gambar Arja puniki. Arja pinake contoh drama Bali tradisional sane bebaosan nyani ketembangan utawi kegendingan. Nggih. Contoh Arja inggih punika Arja Cupak Gerantang. Graris wenten gambuh. Gambuh puniki tari sane pinih ilu nggih. Nyeritayang indek kasmaran. Contoh gambuh inggih punika gambuh dalem. Sane kaping 3 wenten Sendra Tari. Sendra Tari punika drama sane kepaduan antuk igel-igelan keiringan antuk gamelan. Nggih. Tokoh utawi pregina ring Sendra Tari puniki nenten mabebaosan. Wenten sane ngisi suara ring Sendra Tari nggih. Contoh Sendra Tari inggih punika Sendra Tari Ramayana. Sane kaping 4 wenten Wayang Wong. Wayang Wong puniki drama utawi lelampahan sane pregina utawi tokoh nyani manusia. Alit-alite durus cinga kering gambar wenten pregina utawi tokoh sane nganggen topeng. Ketah nyani pregina utawi tokoh nganggen topeng nggih. Tur ngangge lelampahan pewayangan. Contoh Wayang Wong inggih punika Gatot Kaca Seraya. Lanturang ibu ring stara drama kaping kalih inggih punika drama Bali Anyar utawi modern. Drama Bali Anyar kekaryanin manut kahanan sosial krama nganutin penglimbak jagat mangkin. Jadi, drama Bali Anyar dibuat menurut keadaan sosial masyarakat menurut zaman sekarang. Nike pengertian utawi arti drama Bali Anyar. Drama Bali Anyar utawi modern ketah keparinama antuk seni teater. Cihna utawi ceciren drama Bali Anyar utawi modern. Sanika pertama, lelintihan satwa ngangge naskah jangkep. Niki kebalikan ring ceciren drama Bali tradisional. Nggih. Naskah dramanya nih kesurat. Nggih. Ngararis nganggen sutradara. Punika sampun wenten sutradara sane ngarahang satwa lan pemain utawi tokoh nyani. Sane kaping 3 busana sane kaanggen inggih punika busana campuran. Dados busana adat Bali lan busana modern. Sane kaping 4 tabuh sane kaanggen inggih punika tabuh tradisional lan musik modern sane kaanggen instrumen ring drama Bali Anyar. Ngeraris daging cerita ngeninin indek kahanan jagate mangkin. Tur basa sane kaanggen inggih punika basa campuran.
dados mebasa Bali, dados mebasa Indonesia. Oke. Sane mangken lanturang ibu antuk serana sane ngwangun drama Bali. Sane ka pertama wenten sutradara. Ike sampun wenten sutradara sane ngarahang pergina lan satu sane jagi kesalahan. Nggih. Sane kaping kalih wenten pergina utawi tokoh. Kaping 3 wenten penonton utawi para pamirsa utawi sang sane ngaksi. Sane kaping 4 wenten satwa utawi naskah ring teks drama. Sane kaping 5 tata suara lan tata lampu. Kaping 6 genah mesolah. Sane kaping 7 panggung utawi setting pementasan. Sane kaping 8 pepayasan panggung. Puniki wenten imbe utawi contoh drama Bali modern. Sane ka pertama kekawian saking Gede Dharma inggih punika kobaran apine Aduh Dewa Ratu. Niki wenten saking Ketut Aryana sane mamurde nang kepot. Nah wenten soro drama gong sane merupa drama Bali tradisional nanging medaging tur nganggen serana modern. Upami drama gong Sangga Langit ring buleleng, drama gong Banyuning ring buleleng, drama gong Bara Kartika Budaya saking Badung, lan drama gong Abian Base saking Gianyar. Inggih lanturang ibu antuk unsur-unsur drama Bali. Sane ka pertama wenten unteng utawi tema utawi ide pokok. Napi untang sane jagi ketelatarang oleh sang pengawi. Nah nike untang utawi tema nggih. Sane kaping kalih lelintihan satwa utawi alur. Lelintihan satwa nike pemargin cerita saking ngawit cerita nyantos wenten wicara-wicara utawi masalah-masalah pikobet-pikobet tur kejangkepin antuk penguntat cerita. Sane kaping 3 nike latar utawi setting. Nike ngeninin indek galah pemargin cerita sane keceritayang ring drama. Latar niki ngeninin indek genah, galah, lan kahanan. Sane kaping 4 wenten pregine utawi tokoh. Nah pregine utawi tokoh niki sire. Nah enten jelian wantah I manuse sane pacang nyolahang drama. Pregine utawi tokoh puniki meduwe watak sane mebinayan nggih. Sane kaping 4 punika piteket. Piteket niki patah teken amanat. Inggih punika pebesan ring sajeroning satu sane jagi kesalahan ring drama. Utawi pebesan sane kewedar oleh sang pengawi indek pikobet-pikobet ring drama punika. Piteket niki ngeninin indek parindikan sane becik lan nenten becik. Unsur sane kaping 4 inggih punika gaya bahasa. Nah gaya bahasa niki ngeninin indek paribase sane keanggen oleh pregine utawi tokoh ring drama punika. Inggih lanturang ibu antuk pamicutet utawi kesimpulan. Sane ka pertama, drama Bali inggih punika karya sastra indek kahuripan manusia sane medaging bebaosan ri sajeroning para pregine tur kesolahan ring ajang para pamiarsane nganggen basa Bali. Sane kaping kalih, soroh drama Bali kekepah dados kalih.
inggih punika drama Bali Purwa utawi tradisional lan drama Bali anyar utawi modern. Sani kaping 3, drama Bali tradisional lan drama Bali modern meduwe cihne utawi ceceren sani mebinayan nggih. Sani kaping 4, serana ngewangun drama wenten sutradara, pregine, penonton, naskah drama, tata suara lan tata lampu, genah utawi blocking, panggung, lan pepayasan panggung. Lan sani kaping 4, unsur-unsur drama Bali minekadi unteng, lelentihan satwa, latar utawi setting pementasan, pregine utawi tokoh, piteket, lan gaya bahasa. Inggih asapunika iwau materi indik drama Bali. Dumugi alit-alite sida ngresepang tur sida negepin pepelajahan alit-alite indik drama Bali nggih. Dumugi alit-alit status semangat melajah basa Bali. Sani mangkin untatin ibu antuk ngoncarang paramu santi. Om Santi 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 Om.